marafiki, then the extended family, the nuclear family will be the last person. Alafu tukisha view, mkubali tu, we are behind schedule. Mkubali tu, when you view, please nenda kwa gari lako. Kama hauna gari, tutaona Maina. Sasa tunataka kupea Maina nafasi ili atuelekeze, maana tutagojeana hapa. He will guide us where we shall go to wait for each other. Tukitoka hapa tutanyosha moja kwa moja highway. Alafu tukishapiga ile miondoko ya kule town ya Molo, tutaenda tupande paka moto. Unaona pale moto pale ses. Pale ses wanaangalia kama magari. Tuongojeane hapo sisi zote. Alafu sasa tuende kama msafara kwa nyumbani. Ni sasa. Nafikiria madriver umesikia na wale ambao umesikia madriver hapo wape mwelekeo wa aina hiyo kwamba tutafika kule kwa ses tuongojeane sisi zote. Lakini tunyooshe moja kwa moja ndio to save time. Tuko behind schedule. Sawa sawa. So nitamwalika evangelist ndio tuongoze kwa maombi. Na tuombe. Baba Mungu mwenye uwezo wote, tunakushukuru, tunakuhimidi asubuhi ya leo, na tunakuomba uwepo wako uendelee kuwa pamoja nasi. Neema yako ikatutosha katika kila jambo, na nguvu zako Mungu wetu ukatupa. Kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu, tegemeo letu, kimbilio letu. Nani katika jina la Yesu Kristo aliye mwamba wa wokovu wetu tuomba na hata kukushukuru. Amen. Woman build, you are the tangulia. You must give. Jina
Yehova mwathani kuma kĩambĩrĩria we watiganĩria ndungata ciaku ndũmagĩtanĩra magitĩri mbona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku ciaimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao. Acha kuwafunika sana. Acha kuwafunika sana.
Baba,
ninataka kusema ya kwamba kama familia hii ya Waroingi, mimi ndio wa kwanza wasichana, na ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya yale Mungu ametenda, na ninamshukuru Mungu hata kama sasa sisi ni waachwa. Bwana asifiwe. Sisi ni waachwa, lakini kama sisi ni waachwa, tuko na Mungu mkuu. Ni kwa sababu katika familia hii ninamshukuru Mungu, ni kwa sababu wengi wanajuana na Mungu. Katika familia hii wengi wanajuana na Mungu na wanahudumu. Sasa hata kama tumeachwa, tuko na Mungu, na ningewasihi tukae mikononi mwa Mungu. Ni kwa sababu tukikaa katika mikononi mwa Mungu, huyu Mungu atakuwa akikuja na kutuangalia. Kile ningewaambia Waroingis, ni vizuri tukae kwa Mungu, tujishikie huyu Mungu. Ni kwa sababu huyu Mungu akatuachilia. Mubarikiwe sana. Bye.
Ni Bwana aliyepeana mbele jadi na ni Bwana amemchukua. Jina lake litukuzwe. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Roho zao wenye haki zimo mkononi mwake Mungu, wala nguvu za kuzimu hasitawaguza, maana hao wamo katika amani. Tuketi tuongozwe kwa maombi. Ithe wa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ tuoka mbere yaku Mwathani. Nĩ tũrĩ na ngatho Ngai ithe witũ kuona atĩ nĩ Ngai ithe witũ nĩ ũtwarahũrire rũcinĩ rũrũ rwega. Mwathani Ngai ithe witũ watũkinyithia nginya mahinda maya Mwathani. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Wega waku ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ Jehova Ngai. Wĩhokeku waku ũtũũraga hamwe na ithuĩ Mwathani. Nĩkĩo Jehova Ngai nĩ tũragũcokeria ngatho. Nĩ tũragũtĩĩa na tũkauga ũrogocwo mahinda marĩ mothe Jehova Ngai. Nĩ twanyiha mũno Ngai ithe witũ twĩ mbere yaku Mwathani. Tũkĩhoya kũrekerwo kwa mehia Jehova Ngai. Nĩ wega Ngai ithe witũ nĩ tondũ nĩ ũgũtuonekanĩra Mwathani. Tũragũcokeria ngatho Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa hau ũtũkinyithĩtie Mwathani. Tũgakũgoca Ngai ithe witũ nĩ tondũ wa mũtũrĩre wa maitũ witũ Mwathani. Baba witũ ũrakoretwo wĩ hamwe nake Mwathani. Ngai ithe witũ ndũmũtiganĩirie Jehova Ngai. Mwathani o nginya ihinda rĩrĩa Mwathani ũronire nĩ wega ũmũhurũkie. Amũkĩra ũgoci na gĩtĩo Jehova Ngai. Twakũhoya Ngai ithe witũ wĩtĩkĩre kuonekana ihinda rĩrĩ Mwathani. Na nĩgetha thayũ waku Ngai ithe witũ prevail handũ haha Mwathani. Baba witũ na twarĩkĩrĩria ngumo na ũgoci ciothe nĩ ciaku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya twĩtĩkĩra ningĩ twacokia ngatho. Ni kweli Kristo amefufuka kutoka kwa wafu, akawa libuko la kwanza la waliolala. Kuona kuwa ni mtu aliyeleta kifo, vivyo hivyo ni mtu aliyesababisha kufufuka kwa wafu. Kwa kuwa kama vile watu wote hufariki kwa sababu ya Adamu, vivyo hivyo ndivyo watu wote watakavyofufuka kwa ajili ya Kristo. Sasa nawaambieni siri, ndugu na dada zangu, kwamba nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutoharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala wote, lakini wote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Na hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa na kushindwa. Kuwapi mauti kushinda kwako? Uwapi mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupeaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu na dada zangu wapendwa katika Kristo, muimarike, musije mukatisika. Mukazidi sana kutenda kazi ya siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenyu sio bure katika Kristo Bwana. Sisi wote tuseme amina, amina. Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. So wakati huu nitamwalika chairperson wa kanisa ambalo Maito amekuwa mshirika, na ili tunyitiogeni ili tuweze kuendelea. Bwana asifiwe.
Mwathani arogocwo. Haleluya. Nimepewa nafasi hiyo ili niwakaribishe mahala hapa, na ni vyema usikie kama umefika mahali ambapo ulikuwa unakuja, ili tukaweza kuendelea vizuri na ibada ya siku ya leo. Na ninajua kwamba tutapoendelea na tukimalizia pale mwisho tutajua kwamba tumeuona mkono wa Bwana. Kwa majina naitwa Michael Gashi Mwangi, nampenda Yesu kiwa Bwana na Mwokozi. On behalf ya parokia ya Molo ambayo iko na congregations 13, tunawataka kuwakaribisha katika kikao hiki ambacho tumekuja to celebrate the life of our mom, who was a member of our church and a committed member of our Guild Fellowship. So here, as much as we have lost her, we have come to celebrate her. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana na mjisikie mkiwa pale ambapo mliangazia. Program zilipeana na KNC tuko nazo, ili tuweze kusomewa eurojia ama historia fupi ya mwenda zake Maito Shushu Mirejeri Warwege. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Dorcas ya Mwenga Mbogwa, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tutasoma celebration ya life ya Mirejeri Warwege. We gather together to honor and celebrate the life of woman we were blessed to call Grandma Shushu, and some even great Shushu, Mirejeri Warwege. Her early life. Born in 1924 in the quiet village of Ikino, Kiambu, to the late Monica Nduta and Junge Karume, Shushu was destined for a life of strength, resilience and purpose and hope. How she lived up to it. She was a beloved sister to Tabitha Jambi Karume and Lea Wanjiku Ngugi, with whom she shared a deep family bond that shaped her values and faith. Freedom fighter and resilience woman. 1952, she married the love of her life, the late Samuel Warwege Njoroge. In Kindawa, Rondian, Kericho County, she shortly interrupted her young marriage when she was arrested and detained during the state of emergency. A time when a few dared to speak out, but she did. Our grandmother was a freedom fighter, imprisoned at Kamete Maximum Prison, separated from her husband for 5 long years. Yet even in the face of hardship, her spirit did not break, family and motherhood. After her release, Mary returned home to find that her husband had married Ruth Wangoi during her absence. Despite the news, she showed remarkable resilience, focusing the rebuilding her life and hurting her family. Together they managed the family and they all lived happily. Later on, Mary and her husband relocated at the Rift Valley, where they eventually settled and remained until her passing. And together they raised 20 children, the small nation in itself. Joyce Nduta, Moses Njoroge, Stephen Maina, Joseph Karume, Pastor Ann Joki, Apostle Ndora Warwege, Regina Wamboi, Robert Jenga, the late Tabitha Jambi, and Isaac Ngugi. Mary Njeri Warwege heart was being enough for many Julius Warwege, many Jane Wanjiko, Damaris Njeri Mike Mwangi, Peter Ndora, Robert Karanja, Margaret Wamboi, Sarah Wanjiko, Monica Wanjiro, and Francis Jenga, life in Molo. In 1981, she moved to Kiambereria in Molo, where she lived in full and generous life until her peaceful passing on 4th May 2025, church life. The late Mary Njeri Warwege joined PCA Mona Church in 1993. In 1997, she was confirmed by the Reverend Samuel Ngige Wahogo, that is, after proving to be steadfast believer. Together with her family, she was instrumental in spreading the gospel and supporting the growth and development
of PCA Mona Church. She loved the church deeply, and we always knew that Sunday was sacred. Even in her final months, her body grew weak. Her spirit remained strong. Women's Guild. Mary Njeri Waroinge was a devoted member of the Women's Guild. On December 10, 1995, she was bestowed an honor of being a Women's Guild member. And in 1997, she received her badge and became a full-fledged member. She served faithfully, once holding the roles of chairperson and treasurer. Even during her illness, she remained active and deeply committed to the Guild and its mission. Her leadership, service, and encouragement will be remembered always. Shosho, the matriarch. To us, her grandchildren, her great-grandchildren, and great-great-grandchildren, she was much more than matriarch of a large family. She was the soft but firm hand and guided us. The warm lap we crawled into for comfort, and the ever watchful eye that caught us sneaking extra chapatis from the sufuria. We'll never forget how she called each of us by name, even with more than 30 grandchildren running around. Her memory was sharp and her love personal. We all remember how her eyes light up when we brought visitors home, how she would insist on feeding them even if it was just tea and bread. We will remember the way she prayed strong, commanding, yet full of faith. There was nothing casual about her prayers. They were declaration. Shosho raised not only her children, but almost all of us at some point in our lives. Her home was a revolving door of grandchildren, crying toddlers, modern teenagers, confused young adults, and she met us all with the same patience, wisdom, and honor. She had sixth sense of when she was misbehaving, and somehow always knew who had broken the thermos, even when no one said a word. She loved farming, cooking, hosting friends, and she never met a stranger because to her everyone was a family. And when you visited her, you were granted 3 things: a hot plate of food, a healer's story often about how cheeky our parents were in their younger days, and a strong lecture if you had been walking around aimlessly in life. Her laughter was hearty, her words sharp but kind, and her hugs, if you earned one, could melt and worry away. She was strict but warm, wise but fearful, and tough but deeply loving. Shosho had a way of saying something that left you both convicted and comforted. Final days and legacy. From January 2025, she battled illness with grace, courage, and quiet strength, receiving care at St. Joseph Hospital in Gilgil and other facilities. We prayed, we hoped, and on May 4th, God chose to give her rest. She was a proud mother. The late Samuel Njoroge, Susan Krito, Maina, Njoki, Sami Kenodia, Stella, Brian, Emma, Mary, Evelyn, Ian, Sui, Jerry, Sami, Anthony, Bobo, Jose, Karesh, Jeff, Kemani, Gail, Tanisha, and Nadia. And she was blessed, even further becoming a great-grandmother to Shosho, Tasha, Sharon, Tasha, Noel,
Harry, Ankwi, Sami, Ryan, Albert, David, Mary Ann, Coro, Bobo, Momo, Taylor, and many other beautiful great-grandchildren, living proof that her legacy is thriving, a life well lived. Your story, your strength, your stubborn love, all of it lives on in us. And we promise to carry your name with the same dignity you wore all your life. As you unit with Gilibuka, your beloved husband, and your daughter Tabitha, may you rest well, knowing that you built something eternal, a family that will never forget you. Rest in peace, Mary Njeri Warungi. You are Matia, our fighter, our storyteller, our home. And for sure, the late Mary Njeri Warungi was a matriarch, a fighter, and more so, a story. If you visited her, she was a true story. Na nishia kuma miaka ingine hata sikuwa nimejulikana ama zingine hata pengine mama yangu akuwa amejerukana kana ulimwengu huu. So she was a good story teller. Final days and legacy on 4th May. What a coincidence. When she rested, the same day, we were commissioning women's. So she rested and others joined there. So we give God all the glory. Ya kwamba kwa Mungu utile vacuum. Tell your neighbor, kwa Mungu hakuna vacuum. Asanteni sana. So wakati huu tutaendelea na nitawauliza all parishioners wa Moro waweze kusimama. Ndio ya FDA Moro. Na kama wewe uko hapo na wewe ni mwana Presbyterian, usimame tuweze kuongozwa kwa wimbo moja. Oneine wendo tari atea Ngai witũ twendete naguo twatwikire ciana cia Ngai nĩ wa magegania mwa iutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marundurundu nĩgetha nyone wega baba
Ngai mutugi Ndoana mondo Newoiguaga Ngai ore mwega Ngai mutugi Ndoana mondo Newoiguaga. Familia ya Waroinge pore sana. Ngai Wemwega Ereciothe Hinde ya maithori Oreraga nanie Ukanjera Mwana wakwa kira Hinde ya maithori Oreraga nanie Ukanjera Mwana wakwa kira Ngai ore mwega Ngai mutugi Ndoana mondo Newoiguaga Ngai ore mwega Ngai mutugi Ndoana mondo Newoiguaga Ngai witu aromuririkana Bara Perero gatigo nao 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 Bata karo heogua Haya Ogua negua kore Bodo wapirwa negai Negera motungate matuko Mawede waku otana Koma perera Perero gatigo nao Perero gatigo nao Perero gatigo nao Perero makerera Perero gatigo nao Perero gatigo nao Perero gatigo nao Perero makerera Atumia kamisi athireko Haya Ogua kiro dine mogo thie Haya Utongo cio ni ugathira Ona thina ni ugathira Gutiga pero kigwatio muthenya waku wakinya Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Riria andu othe makerera Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Riria andu othe makerera Aya kiria nditarurumeria gua Murata wakwa wirire tondu kahinde no gaka kario hetu gakwirira utana koma perera Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Riria andu othe makerera Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Riria andu othe makerera Ahunjia ni tuguthie Ukena ni aria megukua mari thiini wa mwathani na kero wakuiga niguo nigetha makahuruke Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Riria andu othe makerera Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Perero gatigwo nao Riria andu othe makerera Ikibaba sana hapa DJ tuseme nini? Yeah. Hallelujah. Wakati kuona oberaine. Weiguithania na Yesu. Hallelujah. Wakati huu nataka kumwalika moderator wa Elbagon Presbytery. Thank you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Kama jinsi ambavyo mmeelezewa, hiyo ni ukweli mtupu, na nafuraha kuwa pamoja nanyi siku hii ya leo. Ingawa ni siku ya maombolezi, lakini pia hata kwa familia ni wakati wa kushukuru Mungu. Wakati huu nitawakabidhi sasa Women's Guild
that they may perform the Women's Guild rites. cia cũcũ makuhĩrĩrie haha.
Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Hama retwa jitagwo Ruso wa Mbui wa Gathiaka, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Shosho tulikuwa na yeye, ni mudhiritu wetu. Amekuwa mama, amekuwa mentor katika kazi ya guild. Na sasa juu alipewa hivi vipawa kwa ibada, ndio nataka nikabidhi chair na yeye chair amkabidhi huyo mwingine. Bwana wabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Kwa majina yangu ni Rosemary Wangari wa Wambogo na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mwenyekiti wa parokia hii ya Moro Women's Guild. Na tuko na madhaga mashosho hapa na tutapatia mchungaji ndio na yeye ajue mahali ataipeane katika jina la Baba. Amen. Nindamukira mathaga maya ma Mirejeri wa Rwingi. Ndamukira thiini wa ritwa Ithe witu na ria Muno Roho Mutheru tuge. Na sasa nitakabidhi familia ni tondu ni aramaigite o wega na ithuĩ nĩ tondũ mathaga maya nĩ mwanetwo na nĩ ũtungata na tukenda gwĩtĩkia atĩ maombi ambayo familia mwamũkĩrĩte marĩ ihoya rĩa maitũ Ngai agacokia, Mwathani arogocwo. Na yale ambao hamujapokea kana mũtiamũkĩrĩte tukahoya atĩ Ngai aromũkinyanĩria nĩgetha mwamũkĩre ũrĩa maitũ aramũhoyagĩra na aramwendagĩra na makĩria ũtungata wa maitũ mũrwo tũramũrĩagĩra maciaro macio o nginya kũrĩ njiarwa cianyu rĩu ihinda rĩrĩ nginya tene ona tene. Na nitaomba sasa familia mũkũnyitanĩra inyuothe. We make a prayer. Sawa sawa, tuombe. Nitwagucokeria ngatho na twagwĩta tũnyihĩte mũno o we Ngai mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ, we mũheani wa muoyo, we ũtũragia muoyo ũgũtegia na ũmenyagĩrĩra, naguo nĩguo wĩkĩte kuona mathaga maya na igongona acokeria family nigetha rũtuĩke nĩ rũri rwa ũtungata wa mũciari wao. Mona Ngai Ithe witũ mathaga maya matikagĩage na ihoru, no makamenyaga wega atĩ nĩ gũtoria atoranirie. Onao matuĩka a kũrũmia nginya ona makinya marĩa monetio nĩ mũciari wao, onao no megũtorania. Otogora mũhete mĩaka ya ũhoreru, mĩaka ĩtarĩ na mĩrimũ na njaĩ, ciana ici Ngai maroamũkĩra ũndũ ta ũcio thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao, maikare mĩaka mĩingĩ maiganie otoguo mũciari wao araikarĩte, mĩaka ĩtarĩ na mĩrimũ, ĩtarĩ na ndirũ, na nigetha Mwathani makenerere mũtũrĩre wa marĩ mũhuro wa riũa. Nĩ monete ũguo kũrĩ mũciari wao. May they receive from you, nĩ tondũ we nĩwe Ngai mũheani wa muoyo, nĩwe ũtũragia muoyo na nĩwe ũmenyagĩrĩra. Na rĩu mathaga marotuĩka kĩonereria kĩega kĩa ũtungata nigetha o harĩa hothe mũndũ arĩ arogũtungata na atoranie. In the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Asanteni. Sasa mnaweza keti. Ngoro yakwa thĩinĩ ngĩruta wĩra nyinage no rĩa rũkengu kũrĩ na thĩna gĩkeno kana ũtarĩ ririkanage Nyathani ũrĩ thĩinĩ wakwa. Nĩtũkũina rwĩmbo rwa ngo. Ngai mũriũ na Mutheru tũiguithania mũhe waigu wano mũrũmu kona twendana ngoro citũ ituĩke ĩmwe rathima ngwatanĩro
eno itwetweke ya gũkũgocithia andũ aitũ makũmenye wĩ Ngai wa ma wĩ muoyo mũheani muoyo tũheage hinya tũhingie mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire na rĩtwa rĩa Ngai witũ atĩ nĩtũrĩhunjagia ngumo yaku Ngai tũtongorie wothe lingo itũ twatwĩkia wĩra tũkemo ciĩ ũcio wa igũrũ tũhurũke hamwe we nginya tene. Amen. Asanteni wa mama, tuweze kuketi. Tutaweza kusikia tukisomewa somo letu kutoka kitabu cha Ufunuo mlango wa 3. Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 14 hadi 22. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Chege kutoka Neema Ministries International pale Molo. Tunaenda kusoma neno la Mungu katika Ufunuo 3 mstari wake wa 14 hadi wa 22. Neno la Mungu linasema hivi, naanza kusoma mstari wa 14. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heli kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu wala hu baridi wala hu moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka, macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. 22. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Asante, barikiwa. Asante, naomba tuweze kusimama sisi wote walio na program. Wimbo ni kazi yangu ikiisha. Tenzi, wale ambao wako na tenzi ni 1 or 2. Kazi yangu ikiisha nami nikiokoka na kufaa kutokuharibika, nitamjua Mwokozi nifikapo
wazanguni, lakini tamjua, nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Bwana mazani sura hii, furaha nitapata nikiona makao Bwana aliyotuandalia. Nitamsifu Mwokozi kwa rehema na pendo vilivyonipa mahali mbinguni. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Bwana mazani sumari. Nao waliokufa katika Bwana Yesu nitawaona tena huko juu, lakini nifikapo kwake huko mbinguni nataka kumwona Mwokozi wangu. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Bwana mazani sumari. Milangoni mwa mji Bwana hatanikisha, pasipo machozi wala huzuni. Nitauimba wimbo wa nataka kumwona Mwokozi wangu. Nitamjua nikimwona uso kwa uso, nitamjua Bwana mazani sumari. Ufunuo 3 mstari wa 14 kwenda 22 ni moja ya yale makanisa 7 yaliyoanzishwa kule Asia Minor, ambayo kwa sasa nchi ile ni nchi ya Turkey. Makanisa mengi yameongewa, Smyrna yote imeongewa, ya Philadelphia nini, lakini kanisa la kipekee kati ya hizo 7 ni hili la Laodicea. Hili kanisa mwandishi Yohana akiwa kule Patmo alipofunuliwa, hili kanisa likawa ni tofauti sana na hayo makanisa mengine 7. Maana kanisa hili kwa Kristo yule ambaye alifufuka, kanisa hili lilikuwa na dosari. Lilikuwa lina jambo ambalo lilikuwa linashukiwa. Ukiona kama kanisa la Philadelphia, what is the meaning of Philadelphia? It's simply phileo is love in Greek, and Devia is brother. Therefore, it is a church that was full of brotherly love, the church in Philadelphia. But here, the church in Laodicea had some difference. Kwanza tuangalie huu mji ulikuwa namna gani. You know, the environment is very important ya vile mji ulikuwa. Maana kulikuwa na miji mingine iliyokuwa na jina sawa na huu mji. Kwa hivyo huu mji uliitanishwa na ile location ama geographical location uliokuweko. Kwa hivyo kaitwa Laodicea on the Liticus, ili kuitofautisha na hiyo miji mingine ilikuwa inaitwa Laodicea. Na huu mji uliitanishwa na mtu fulani ambaye tunajua anaitwa Antiochus wa Syria, naye akaupea jina heshima sana mji huu wa Laodicea, maana aliubadilika jina la mkewe Laodicea. Si ndivyo? Sijui ni wangapi wanaweza pea bibi zao heshima ina hiyo. Wanashifu no hemo tumia kugitio kama demo. Omwetanie na no togoria witiagira wetanie mutumia waku na gitio kya muthemba ucio. Heka gombe ogatuite kakairia muno. You see now, this is the history and the background of this city, Baberedia. Ni kwa nini mji huu ukawa na sifa
na ikawa na sifa kubwa sana. Sifa ya kwanza ilikuwa ni mahali ulikuwa. The location, the position of this city is very important. The position of the city did give the city a lot of importance. Why? Because the road from Ephesus ni kama Mombasa, ilikuwa mjini kule Mombasa. Na barabara iliyo kutoka Mombasa ni kama Mombasa Road. Si ndio? Hii tunaambiwa itajengwa iwe duo ama itajengwa iwe namna gani. Kwa hivyo barabara ya kutoka Efeso upande wa mashariki ikielekea Syria ilikuwa muhimu sana katika biashara ya Asia as a continent. Nairobi is as high as the city of Laodicea. Kwa hivyo ilikuwa historia hiyo. And you know how commercial Mombasa as a city is. Ndivyo. It is the port of Eastern Central Africa. All business is done there. Mambo makubwa yamefanyika kule. Kwa hivyo ni mji ulikuwa na sifa sana na mji mzuri. Alafu huu mji ulitaka tu kitu kimoja. Ili upate kunawiri na kunoga vizuri sana, ulitaka amani. Ambao amani ilipatikana pale mwanzo. It was a great banking and financial center. Therefore, kwa sababu ya hivyo, ilikuwa ni mji uliokuwa na utajiri mkubwa sana enzi zile za wakati ule. Lakini kwa bahati mbaya, mwaka wa 61 AD, baada ya kufa kwake Yesu Kristo, kwa sababu ule utajiri wote ulipigwa flat. Ulipigwa flat, ikaharibiwa na earthquake. Ikamaliza kama vile mnaona inafanya Goma kule Kongo. Ikamaliza huo mji, utajiri wote uliokuweko ukaisha, raha zote nazo zilikuwa zikaisha, mji wote ukaisha. Kwa sababu hata kama ulikuwa na utajiri mwingi na watu wakaji walikuwa wanahitaji mambo mengi, na hata nchi waliokuwa marafiki zao walipoona mji vile umeteketea, wakasema sasa tuende tukawachangie. Siku na wakati nyumba imeungua, labda ni nyumba yenye fahari, alafu majirani wanasema nini? Nyumba yangu ni andira haile nitokeketia. Ndio tukahothe. Hao watu wa Laodicea walisema hapana. We are able to rebuild our own city. We have all the things that we require to build our own city. Na wakakataa kusaidiwa. Kwa sababu hiyo ikawa kwa sababu utajiri ule na kujenga mji wao upya, na hawakutaka msaada yoyote, ikawa ni njia moja ya maringo. They boasted because they were in a position, they were capable of building their own city without the assistance from outside. They boasted of their wealth. Na hiyo utajiri wote ukawa sasa ni utajiri ambao ulikuwa hauna haja watu wajali sana. Na utajiri huo ukawa ni mwingi, maana walikuwa wamebarikiwa, baka hawakuwa na haja ya Mungu tena. Nakagafata wa Ngai. John the writer is lamenting about this city, that you are too wealthy, you are too rich, to a point that you don't want God anymore. God is useless anymore because of the wealthy. Point number 2. The city was very rich and was very great because it was a center of clothing and manufacture. Na noguo Timotheo erirwo ni Paulo. Dirikana wetekio wocoguo, Eunice na maitaguo. Lois. Dirikana wetekio cio niguo mukinyetie hau bari ya waro ingi. Na mutikana riganirwo ni wetekio riku. Ona korwo maitaguo hinda na riri, ona korwo maitaguo ndara na kiene, wira uria murutire
wawe tikio niguo mukinyitie hau na ni ukumutwara mbere ona ruciaro rwanu na njiara cianyu nginya riria Ngai agacoka thiini wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. He rwĩmbo maitũ arendete kũina mũno na nĩ ngũmũhoya tũmũrũgame. Tukuhoya the extended family wa Wajoi na niguo tuweze kufanya ombi. Ega wothe nĩ waku Wakati ndugu na dada walipokuwa hawaelewani, Baba wa mbinguni walikuwa wanakuja wanamwambia mama, wanapata kifua cha kulilia kwa mama yao. And now God, mama hayuko. Twakuita Mungu wa rehema uwe mama katika familia hii. Yeyote wa familia hii atakapokuwa ana jambo ambalo linamsumbua, Mungu wetu na Baba wetu atakapokuwa akija kwako ukamtimizie dua na ombi lake. Tuombea familia hii Baba wa rehema, kwa sababu ili Baba wa mbinguni kifo cha mama yao kiwapate kuwaleta karibu na zaidi, ili Baba wa mbinguni wawe wakijihisi kwamba wao ni watoto wa mtu mmoja. Hakuna mkubwa wala mdogo, hakuna asiye wala alio navyo. Bless them at this particular moment, oh dear Master. That God, Lord God, be with them. Let not them live in a disparate manner of life. For God, you are their mother. Maikaragie, maheage wendo mundu na uria ungi, na twitwe maundu mau mothe ni ukumeka o wega-ini waku na wa muruguo Jesu Kristo mwathani ona mukuri witu. Apostle, nafasi ni yako ya kuregister a vote of thanks. Tageithie mundu cio mwina kiomeni ni wageithio ni Apostle Ndũra wa Warũingĩ, ũrĩa warĩ mũnene wa gĩkundi kĩrĩa gĩkananie kĩa Mũngĩkĩ, ũrĩa wanyararirie nyina na watũmire baba wathiĩ njera nĩ ũndũ wake. Hau nĩho ndoneire Jesũ. Niĩ ndĩmuonete na maitho. Mwathani agocwo. Twathomaga na Maiko no akwĩre na waheire rĩtwa rĩtako rĩrĩega no Maiko nĩ ũkarĩha thirĩ ũcio. Nikwenda gũcokia ngatho. Nataka sana kusema ni asante kwa kuwa pamoja nasi. Hata kuja kuwa na sisi ni jambo
lisilo la kawaida hata kidogo. Umirai tuone mreda kuona. Dora koroga hiana ugu. Ukoka ile. Kitu kia mbere, let us thank God. This far, it is because of God. Hatungefaulu bila Mungu, hatungefaulu. Hii ni nyumba ambayo tulijaribu kung'ang'ana, tumeng'ang'ana. Mama yetu ameenda, hakuna hospitali hatujampeleka mpaka Seattle. Tukampeleka, kwingine mlimpeleka wapi? Seattle. Huko ng'ambo yote tumempeleka. Hakuna hospitali Kenya hatujampeleka. Lakini kumbe Mungu alikuwa na kasiri kake. Nyinyi ng'ang'aneni tu, lakini huyu nachukua. Siku moja nilikuja hapa tukamwambia, mami netothi Nairobi leo. Akija mwigiaga niki. Tiga ikwegia. Nie ndire thire, ndihete mathire mothe. So nikauliza Waboi, waigua uga atia? Waboi akaniambia, auga ndari na thire. Ni arihete ki? Githi aratwira tiga igotira mugeka atia? Mukithumbura, I have done my job. Well, have you done your job? Jiulize hivyo, uliza mwenzako, wewe umefanya kazi yako? So ya pili kushukuru, nataka kushukuru kanisa ya PCA. Shuare, huyu mama nilijaribu kumupepeleza akuje kanisa yangu. Alikuwa nakuja tu kunisomea venye pasta yake anatusomea hapa. Ananisomea alafu anaenda. Watu wasina kwa kuinua mkono juu. Si tumesomewa sana huko. Umesikia bego imetoka wapi? Imetoka hapa. Kumbe nimejua. Sababu nilikuwa namuuliza mami niki uturagia. Acha mukwenda muikare na muikare muri athingu na mwitigire Ngai na muikare wega-ini wa Ngai. Tatu, nataka kushukuru wa mama Girodi. Na mama yuko hapa sana sana. Huyu mama ni mubara. Huyu mama alikuja akatuharagania sisi zote hapa. Baka tukatii. Tukajua PCA inakuwa ya mtaratara. Unajua sisi tunakuwa na kichwa gumu kama mimi. Mimi kichwa yangu ni gumu. Nilitoa hapa hii. Mama yangu alienda jela miaka 7 Kamete. Na mimi nilipelekwa Kamete mara 52. Mama yangu alishikwa na bunduki na mimi nilishikwa na bunduki. Sasa si unaona hii ni damu ile ile. Kwa hivyo madha atatumia Girodi. Mwathani amurathime muno. Na siku mtapata kamwanya kazuri, mkuje nitawachijia hapa. Tukule na tusherekee. Na venye mlikuwa mkikuja mundu wa Ngai, ndera guko nduratiraga we guko. Ukarugirwo kamukimo na gatheri. Gatheri kau gatikahwa guko. Na mami no aigua, gatheri kau gatikahwa guko. Mwathani agocwo. Yes, family members, my brothers, my sisters from both the family. Baba ni watumia ri. Mere Jerry wa Waruingi. Yocio ngi nake tabatia. Ruth wa Ngui. Tucokerie ngatho the churches. My pastors, bishops, archbishops, ni aingĩ mũno nginya ma apostle me gũkũ. Na ngiona andũ aya mokĩte gũkũ. Umenye he kaũndũ monete gũkũ. Mwathani agocwo. Ĩno nĩ njamba. Mũrathimo mũno andũ a Ngai. Na mũthi na mbere na gũtũhoera mũtukumbuke. Ningetaka kushukuru kanisa ya synagogue kule na kuaga huyu ni mwaigwa nda gũcenjia pastor tondũ ndaje kwĩrwo apostle no nginya konionete Ngai. Rĩu no niĩ ndigũcenjia. Watu wa synagogue simameni, tafadhali simameni, wale walifaulu kufika. Simameni nyote, simameni tu, simameni. Simwapigieni makofi. Neni ndeithagia. Neni ndeithagia. Yes, na mokete mashemete mone kana nĩ ndahonokire biũ. Thank you. Mungu awabariki sana. Then we have moral clergy. I want to thank every hospital. Cia Kenya na cia Ruraya. Kule tulijaribu kupeleka mama yetu ndio aweze kusaidika. But God has a reason for everything. Na nishukuru pia watu wa USA wakiongozwa na ndugu yangu hapa Joseph. Na Selina nilimuona hapa alienda wapi? Selina, wewe ndokirugamia ndo makuone. Radhime na dua USA wherever you are, God bless you. You've done marvelous. I want also to thank the UK people
God Hasiriri, Northampton, London and everywhere. We have people from Canada that have really supported us. We have people from Germany, wametusaidia sana. Akina Mary. Tuna watu kutoka Australia na Asia. Without forgetting Bishop Harrison Ng'ang'a. Bishop Harrison Ng'ang'a ndio baba yangu ya kiroho. Miezi kadhaa si mingi sana alikuwa hapa, tumesimama hapa. Wakati mama aliangalia Daudi, lakini mama alikuwa mjaja. Alikuwa anajua mnaenda lakini hakutuambia. Akaniambia tajetera rere Bishop Harrison okay huko. Akakuja tukaambiwa tupige magoti. Tukapiga sisi zote hawa wanaume unaona hapa. Tukatubu, tukaenda tukimbariki na tunampatia kakitu. Akatuambia ndamurathima, muthereme na mutonge. Politicians ambao mmekuwa mkikuja, hata kama mmekuja kwa sababu ya kutafuta kura, lakini mmekuja. Ni vizuri tuseme hivyo, lakini they are good people. Wamekuja huko, wametuambia na tumesema wametuachia kitu kidogo, tumesaidia kwa hii kazi. Also want to thank neighbors. Adwaitora hihi twana muhitiria kana hihi twamwana mwariria oru tukena twaneka kaundu mukiaga gukena kana mwana ukaha mugicinurwo ndenda kumwira muturekere rugano ru moigwa rwa mutumio guikara njera miaka 7 urenda kunjira okire guciara indo njaga uki mundu ta giki gitagwo ndura wari githukitie bururi mugimari uronda kina muto mwega 100%. Ruwa ikono no okire guku gicinuro ni ndura gicinuro ni njenga kana njoroge kana maina othe kana whoever oye ndaguthaitha muturekere niki haturari nakio gia kurwa bara ya kuhonokia maitu bangite thabari ya guthie no ithu tutiui. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeng'ang'ana yote, kwa hivyo tunakuomba tu msamaha. Na wale walileta kawaru, wakaleta gakabu, wakaleta kila kitu, whatever you participated, Ngai amurathime na amutheremie. Na mutikana tire gukaga muci uyu, mutikonanagereria muci uyu, hari ati niko kwa uyu. Acia mugokaga. Mukahitukagira ni ndikorogo guku kaingi ni ndiceraga, uyu ni muci wa baba. Na baba twirire atiri ino ni nathari, muci uyu ndukanagayo. Nwanyita no mundu kwenda wakori ahewa uguo turiukaga guku ciana citu ciothe uria Ngai baba tucokaniririe uguo na andu a neighbor mugokaga tukarianira. Mwathani agoshwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anake youth muko wapi? Gen Z mutirajereria murajerageria hwaye muri arevi no revi ucio ni ndiroka kuushugurikira ndahiana kata inywe iyo nakuja tutamaliza. Asante sana. Ona kawira kara murarutire karia na kuria kange murutite Mungu awabariki. Ni kwenda kurecognize Bishop Njoroge. Rugama tu Bishop twaiyaga nake. Ari muici wa bunduki akihonoka mbere yakwa hanini. Geithia tu andu. Ndamugeithia. Uguo araiga nema no ni kuri Jesu ucenjagia miturire ya andu. Ni twagiana na Nairobi biu na kuria kungi Jesu acoka atunyita. Bwana siwe sana. Nini mutungatiri wa nyina Ashiko, Pastor Ann, na noni ndirahoire mahoya ma muico wa mutumia uyu. Twina muthuri uyu murata wakwa ndanamwita gwitu Njirũ akahunjia nake makihonoka muno kuu ni tugutiite na nikio ndi guku. Ngai akurathime ni kuhe kanya gaka. Niombe wa mama wa Women's Guild tafadhali tutangulie tujipange pale.
watarusha mchanga. Kwa hiyo tutakuwa first load, tukimaliza tutarudi nyuma, alafu hiyo second load wakuja waendelee. Kwa Ngai mwene hinya wothe tondu watha ciake nyingĩ ndegĩte aiyũkie roho wa mũndũ wa witũ maitũ witũ mĩrĩnjeri wa Warũingĩ atĩ acoke kũrĩ we. Tũtaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tĩri-inĩ ũcoke tĩri, mũhu ũcoke mũhu, na kũngũrũ ũcoke rũkũngũ. Na twĩrĩgĩrĩire oma atĩ maitũ witũ nĩ akariũka agĩe na muoyo wa tene na tene ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Jesu nĩ oigire atĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na niĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo. Na mũndũ o wothe wĩ muoyo na akahoka niĩ ndarĩ hĩndĩ agakua. Amen. Ngai ithe witũ mũkirima watũmire mũrũgamo mũnokia witũ Jesũ Kristo wake ahingũrĩre andũ njĩra ya gũtoonya muoyo-inĩ wa tene ona tene. Twagũcokeria ngatho tũterete oma nĩ ũndũ wa ũrĩa Kristo athire hinya wa gĩkuũ na ũndũ wa gũkua gwake na ningĩ akĩriũka ona riiri. Akĩhingũrĩra andũ othe etĩkia ũthamaki wa igũrũ. Tũngũrĩa wongerere bamĩrĩ ĩno wĩtĩkio o hamwe na ithuĩ tũmenye wega atĩ tondũ Kristo egũtũũra muoyo o nginya tũgatũũra na ningĩ atirĩ kuo ona kana indo iria irĩ ho rĩu-rĩ. Gũtuĩka gũthikania andũ aku na wendani ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Mwathani Ngai ndotagarũrũkaga tondũ nĩwe Mwathani wa arĩa me muoyo na wa arĩa makuĩte. Nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kũririkana andũ aku othe arĩa moimĩte thĩ makwĩhokete wega na ningĩ magwĩtigĩrĩte. Na makĩria nĩ tondũ wa ndungata ĩno yaku cũcũ witũ na maitũ witũ Njeri ũrĩa wamũkĩrĩte atũũranie nawe tene ona tene. Na tondũ nĩ kwenda gwaku atĩ nĩ gũkũ thĩ nĩtwagũcokeria ngatho tondũ ndagacoka kuona mũrimũ, ndagacoka kuona kĩeha, ndagacoka kuona kũgirĩka tondũ nĩahĩtũkĩte agatonya ũhurũko-inĩ ũrĩa ũthondekeire ciana ciaku ciothe iria ũkũrĩte. Ningĩ ithe witũ we wa tha nyingĩ ũhoro na tha ciaku na wendani waku igata ciaku makĩria ciana cia maitũ arĩa menete tondũ wa gwĩtwo mwathani wao na nĩguo wekeno na hinya thĩinĩ wa Jesũ Kristo ũmagirie maithori mao ũmongerere wĩtĩkio na kĩrĩo thĩinĩ waku na nĩguo merĩrĩre Jesũ Kristo ũrĩa watwarire gĩkuũ ona kwa ngoma na nĩguo meterere makĩrĩirie gũkona rĩngĩ na maitũ wao ũrĩa ũgathiĩte mbere. Ningĩ ithe witũ wetagĩtĩkĩra roho wa ciana ciaku na we maũndũ ma gũkũ thĩ tũririkania wega ithuothe atĩ muoyo witũ nĩ mũkuhĩ na gũtirĩ ũĩ rĩrĩa agetwo arũgame mbere yaku. Nĩtũkwĩrĩra mehia maitũ mothe twakorwo tuohere na ũtũtherie na nĩguo tũikarage twĩhũgĩte na twathĩkĩte nĩwe na tũtugo marĩa mothe tũgũtũũra gũkũ thĩ. Na ningĩ ũmwe witũ twarĩkia wĩra witũ ũrĩa watwĩtĩire wĩtĩkĩre tume thĩ ĩno tũtarĩ na mĩcuko na twĩgwatĩra wendo waku tũhingĩtie wĩtĩkio na kĩĩrĩgĩrĩro harĩ we Ngai witũ na nĩguo tũgatoonya ũthamaki-inĩ waku rũtagathira na twahoya ũguo no ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Mĩragia Mwathani ithe witũ ũrĩ igũrũ. Ũthamaki waku ũũke na ũrĩa wendete wachungaji na wazee wa kanisa, tuwape nafasi tafadhali. Wamefika wote?
sawasawa. 1, 2, turudishe. Turudishe. Asante. Watoto wametoka. Na pia kurudisha kwa sababu na tena tena maisha. They need this. One, two, three. Familia wote mmoja wapa ni tafadhali wanamuita shusho wanamuona together, and then he put it down slowly on that side. Let's be slowly. Mungu mwenye heri ya mbele zako tukikushukuru. Ilikuwa kuwa Baba wa mbinguni umekuwa pamoja na familia hata na kanisa katika safari hii tangu ulipomhusisha mama yetu. Sasa Baba wa mbinguni tumemaliza kazi hiyo kwa amani itokako kwako. Sasa sote tunajikabidhi mikononi mwako, hata safari za wenzetu watakaotoka mahali hapa kwenda katika sehemu tofauti za dunia. Naomba wote safari njema na kufika salama salamini. Kwa Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu. Kayoya washokiye muri hamwe makuri. Araka ya Russia na kwani. Mutoro mama zende mutoro mwirije. Nakukira mukagayo ishora kyamuri na karahamani. Kiroga na yinakare karahama yiwe. Nebudaya wakiyosho na kwa tadi. Oroga na yiwe kumali ubinya tene ona tene. Amen.